Baru ini sarangah cerita sendiri keruan ini nintan semaman itu. Loilallah nguyang ngayang padahal semaman denar apa? Dengan lalu betul arah bisnis yang bicara baran ke cukup balu. Ane nuara kena tutu. Ule-ulen semama mung kepok mun terseang payu nyesel. Saya juga berberuan ya insyaallah solah dengan lain. Lebih-lebih saya solah nu adalah dengan saya datang nu adalah dengan solah, dengan bagus, dengan ahli ibadah. Bismillah jap solah. Aniki ia bahasa Nabi Ibrahim alaihis salam dek kuah bae engelor ke jelu ataupun ke malam kecuali harus ke jetemue. Teluni penyebab ia pok kejari dengan sak rapat ojok nenek sak kuasa. Ini terberajah hidup dengan sekedi. Berembe tenta bismillah. Selama perintah nenek aja kah kemurian. Engkah kemurian fastabiqul khairat. Munah ngebang lek teja engkah rela sembayang lek balik. Bismillah. Bur jokti. Kecuali sakit. Ndem tau lampak, kepak atau pinang bareh lauk telangan aneh tu balik. Lagu lamu masih sehat. Seger buger ja, kondisi solah, cuaca solah, den hujan dek lolat, bismillah, ndak rela. Bilin masjid, bilin santrin. Lamun dek bau ja, ndak rela bilin jamaah, mana-mana tu balik. Karena hujan lebat dan sebagainya udah tu kaca senina. Ya pun perlu dengan mama bau jadi imam lek senina. Engkau sandek tahu jadi imam, hanirat sembahyang. Kena ketawa bekuni uni. Bodoh soal. Masya Allah. Nah itu berajah niki. Apa-apa perintah Allah nenek pemuri. Tegawai paling julu. Saat kedua, apa-apa perintah Allah sulit, apalagi neringan, sesulit-sulit enggak merasa berat. Enggak merasa keberatan. Enggak merasa terbebani. Artinya apa? Kerjakan dengan senang hati. Bismillah sembahyang kena perintah Allah sangat senang. Ya pun dengan wali-wali Allah tuan senang adalah sujud kepada Allah. Senang sujud ajak Allah Ta'ala. Senang berimpak sedekah. Senang bertolong jok batur. Senang berbaturan. Senang Masya Allah solah lek batur tetangga. Tuan sak solah dong tuan senang. Walaupun dengan kata lain mungkin terkadang dengan sak saleh-saleh nu terkadang ini sak tegedekah. Ya pun bahasan Al-Habib Umar anda ni tiur lenge si dengar ada sumpah senak si dengar ndak balas kemudian Al-Imam Hasan Al-Basri lamun tersumpah lamun tersumpah beliau atau apa jagoan terpelenge alhamdulillah terima kasih kemudian gratis pahala sandet cara bergawean pun mau ya pun nanti apa terjaga ati nindik temurak gedek. Ya pembahasan Nabi telu kali la taghdab. Nindik murak luk sili, nindik murak luk sili. No masyaallah. Terutama saat ini nindik murak luk sili. Semama nindik man merarik masih jua. Ndak sili. No. Tersuruh si Nabi ndak murak lalu sili. Masya Allah. Ya, entan. Arak nana kemos. Nanik. Ndak baik merasa berat. Gawai perintah Allah Subhanahu Ta'ala. Anda tepuni lengan sedengan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nendek dia lantaran dek kewak dah kewak. Pokoknya kita selama nut solah doang jok dengan terserah dengan jok kita melengan dah terserah. Salah. Tuan guru yang depan kende arak dengan gedekan tu. Gedekan lagu. Terserah. Pokoknya itu aja. Assalamualaikum. Silak tengopi. Mai balik lai. Tengelur. Mudah solah je alur. Munir lantur tetaja. Terima kasih. Pahala bara-bara datang. Nah niki. Ni baru ndeman tetun tente sumpah wanjak nia datang jubera. Belum tentu. Ya perlu klarifikasi.
Separuh ini sarangah cerita sendiri keruang. Ini nintan semaman itu. Lailallah, nguyang-ngayang. Padahal semaman denar apa-apa. Dengan lalu betul arah bisnis yang bicara. Paran ke Joko Balu. Ane nuara kena tutu. Ule-ulen semaman mung kepok mun terseang payu nyesel. Nyesel terus kakak. Kembet merarin dan tahu malik engkau laku angka benge be berdua nih ndebeng ilondeo angka ketahu-tahu no angka menu jalur selaki ada no. Nasa terakhir mudah-mudahan anden datang temu jok balik bismillah no. Nanti yang jadi temu ini datang nih Bahasan Sayyidina Ibrahim dek kuah milih ngelor baik ke jelu ataupun ke malam kecuali kerja temu satu ni mu kegawe ya pok kejari kekasih Allah murah apa sekat murah mun temele jak sekat lah mun tende mele barang tendengupin ni murah mele soal sekat lah mun de mele mararasan pian pedaran no ni mudah-mudahan sagai harap pengganti nah amin ya rabbal alamin be tahu ni dalam tahu ni mudah-mudahan sakat tuan ni kiaden sara pengganti ni pasak sakit lawan den arah antu ani simbu nah masyaallah mudah-mudahan makin tercapai solah-solah ia jaga guna naik seni segera dia narak tete ni loe lagu sak ni ndek mele apa sama mu melen teperu masyaallah mudah-mudahan syarat penggantiin ada yang paling minim ada yang marak pedara kesolahan mudah-mudahan saya lebih solahan malik nggih masyaallah mudah-mudahan kita doakan soal masih baca masyaallah. Nah, sebab ia jari kancan ibadah ajak Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jamaah yang berbahagia ndak pendak ngaji. Nggih, terus menerus saya nyampean pengajian ti agat tegati. Ngiri ni marak dengan beh kele lalu ngaji. Mesti dia terdatangi ni no arah. No kan? Ndak baik telat-telat bismillah. Pokok selama nar pengajian aku paling julun. Ia langan paling murah boyak pahala. Oh, masyaallah. Dengan ngaji lewat Jumat Malik, ngaji. Jumat Malik, ngaji. Jumat Malik, ngaji. Terus ngaji. Wah, masyaallah. Ngaji terus doang ngaji. Insyaallah. Namun yentan dijak mudah-mudahan tebarang-barang selamat dunia, selamat akhirat. Nah, amalan doa sonet nunggi. Pokok bismillah pelunggu sami boleh mengamalkannya. Boleh. Tidak dilarang. Bahasan ulama lamun masalah salawat bau nendek ijazahan cukup Al-Quran jadi ijazahan karena Allah mengatakan sallu alaihi wasallimu taslima ijazah dari Allah dakan jandik kena ijazah sallu alaihi wasallimu taslima cukup Al-Quran suruh baca salawat nenek terima ijazah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abadika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima baluk puluh kali mumpung termasih arak apa nar sempat sehat bismillah dek diketahuan sang ia jaga pot selamat erak le akhirat amin amin ya rabbal alamin. Nah, wantah sampun niki enten ngaji mudah-mudahan arak manfaat, arak hikmah, arak jadi perenungan dan mudah-mudahan bisa kita amalkan dan mudah-mudahan kita sama dengan orang-orang yang soleh bersama orang-orang yang soleh di dunia yang baik ke tempat yang baik bersama orang yang baik dari Allah yang maha baik. Mudah-mudahan kita selamat dunia selamat akhirat roh kita bersama roh arwahus salihin arwahul anbiya wal mursalin di langit yang ketujuh sambil kita melihat tempat kita di surga nanti. Mudah-mudahan apapun kita diambil oleh Allah, mudah-mudahan kita husnul khatimah, mati dalam kalimat la ilaha illallah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqih ahlana مع أهل الكتر أنثى وذكر ربي وافقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كراما ورزق الكل حلالا دائما وآخلا أتقيا علاما نصب بالخير وننفع كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المانون واغفر استر أنت أكرم من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشر اللواء نهضة الوطن وحفظنا دائما من الفتن وهديا رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكار وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيه القرر أمررتك فانسبعت وأروات الجيش بماء همير على معاشي ومعدي وعلى ذريتي وبطني وظاهري أمررتك فانسبعت وأروات الجيش بماء همير على معاشي ومعدي وعلى ذريتي وبطني وظاهري أمررتك فانسبعت وأروات الجيش بماء همير على معاشي ومعدي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري صلى الله وسلم عليك يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله وسلم عليك يا شفيع المذنبين اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikianlah, kurang lebihnya tuan ampura maaf, atur tampiasi. Akhirul kalam wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.